Вильям Зархайла ведемліхе эмеремер галаштарайт. Константин Иванов классика мырнар спиваймына шырнаранба шыржыл шидетінде. Шавақ унбезі нарзем паянда булагана тавлашывачнеще, хавгаландараще, шене пинчулыхрада пурын маврендеше. Ага праскивити чевашхалы художниге патшалық гуманитарий институтенче курав ергелері. Нарспи поэма чернырамба шыржыл шитсе май, кашне шушлаган чевашына шене кушпа тепре волоса духматевдывать. Наци хвача, халық чуне дед Вильям Зархайла берге праскивити. Ширынзагыр жыржывра куравер терзе терлі халық тенде гурумне сынаныскер, хамырынне үттізен небе танаштарза бұхнахенде. Нарспи чевашын жыл теген үнерші, хавгаланза юксе, вишернере шыр утмалдағыр үгердік шырзахуна. Куравра візенден ширеміші. Нарспи чи малдан буланы кенеге, ане кумаговниже игерс пішеречі, в шкула гайман, в шкула гайчек, влама вренде, шак кенегене булага деже пачы. Выл учхне үгерчік сәмсерчі, иллюстрацияден шукчы, пічекиш кенеге. Шандаба нумай вғыдепті. Үгермедедіне пір ширембилік, выдерживание сидеть булмала. Тендере пуря утмалдвады художник нарсви поэмана үгердик челхишине гушарна. Иллюстрацилене смаха праскивити шынаймаш, нарспие иллюстрацилене щуктеть. Шаумбахтер унанашесенде ытла хыне евер курым. Алексей Трофимов счах агалденмар праскивитине тепле хадырленюсер оннанаймын. Куш сене вәшімзір пықса, шуғышласа, ұшса жүрес келеттері. Анса тілгебе хайланы көт күс поэмын вұрттын жаршабысыне сире-сире бұқны ехіндігу. Онда ішчендік бұр, қағаланны бұр, ұры пасавынны бұр, ішірвіртні бұр, намсыры бұр, ваданны бұр, ажапши бұр, ватты бұр, вырманы бұр, шығы бұр. Онда вулазадыраны мастын. Шамба шавха халандарат малам жесин буламадыдызан чваш ачи чваш шинни булзадарам. Поэмына ширнырамба шыржыл шитнине уявланы вахытра праскивитте нарспие пахмазыр галаганзен омырдывне ергелешин. Хыйенден шиндерюжі вали парни хадер. Картина тада үгермеханықтарган темеше урок. Пачал хенден вара 1 миллион тенге уйырсан тембекче дед. Чеваш еңгларым вали Марина Корягина, Борис Полозов.